Umthandeni SK useqinisekisile ukuthi ezokuphepha eziyobe zikhona emdletsheni ngomhla ka-3 kuJanuwari 2026 kuzoba-ke kuyimboma Security okuyikhampani-ke engaphansi-ke kabhuti uMavava Sikhakhane-ke laphana noma-ke uSikhakhane-ke umfowabo kaMavava. Bafowethu abantu abaningi-ke laphana-ke bajabule kakhulu-ke laphana-ke njengoba-ke siyazi-ke ukuthi-ke mesikhuluma ngezokuphepha izona ey'balulekile-ke uma kune-event noma ngabe yiphi event ekhona-ke laphana-ke siyakhumbula ukuthi-ke abantu-ke bakhona bangena ney'phuzo-ke uthothi ziyabeqa bagcine-ke bangasakwazanga ukuyibamba kodwa uma kukhona ezokuphepha ziyakwazi-ke ukuthi ihlele-ke isimo ihlele-ke i-crowd-ke yabantu-ke ziphinde futhi ihlele-ke nanendlela-ke abantu okufanele-ke bahlele-ke ngayo-ke ngaphakathi ngendlela-ke yokuziphatha emcimbini-ke osuke ukhona. Bathi-ke nakanjani-ke laphana-ke ezikaMavava umfowabo kaSikhakhane izona-ke eziyobe yiqaphe ngosolokhozi-ke emdletsheni-ke emkhaliphe emagrawundini-ke laphana-ke umthandeni la azobe eyihlanganise khona-ke iy'nsizwa ziyintokazi-ke ezigqomu ezamaphiyano kanjalo-ke nomaskandi-ke laphana-ke sazi-ke bafowethu ukuthi iyozala nkomoni-ke njengoba-ke siyabona ukuthi-ke cha abaculi abaningi bakhona-ke laphana-ke kwi-line-up-ke umthandeni SK-ke ayidedelile nonala laphana-ke insizwa-ke ephethe amathole isishilo ukuthi nakanjani-ke ziyobe zibuya nakanjani. Thina-ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo-ke sithi nje hlala khona la ekhaya-ke uma kukhona okunye siyabuya futhi.